Pemirsa Bupati Bangli Sangyoman Sedana Arte mempengabdi mangde fasilitas kesehatan ring Bangli dan tendangan ngerujuk pasien keluar daerah. Manutane Bangli mangde nyiagayang becek kewentenang RSU sejeroning nerima pasien tur dan malih ngerujuk pasien. Pengelingang mangde samian pejabat Pamekas Ring Kesehatan miwa FKTP Wiadin fasilitas kesehatan tingkat pertama mangdanen tendangan ngerujuk pasien keluar daerah. Manut dane pasien sane karujuk wanta pasien sane nenten sida ketampenin ring Bangli. Nanging mangde kausahayang kaician ayahan. Dane taler nugesang yening sane madue hak antuk ngerujuk pasien keluar daerah wanta RSU Bangli. Sedana arte nuakang paiketan dane sampun uning sapusire sane dangan ngerujuk pasien keduru Bangli. Punika taler indik wilangan klaim sanes patutnyane naurin ke Bangli inggian rawat inap miwah rawat dataipun sampun kauningin. Sajeroning utsahanes akeh nyane rujukan paketan dane mausang sampun ngirim surat BPJS mangde ngeblokir wiadin nyetop rujukan pasien keluar daerah. Sedana arte mausang yening Pemka Bangli medalang dana APBD tambi 54 miliar antuk nyarengin program UHC. Lianan punika wenten taler Kabupaten Tiosan sanenenten nyarengang program UHC nanging poliklaim akehan saking Bangli. Dayu Swasrina Bali Pos nguningai.